U ovoj lekciji objasniti ćemo osnovni rad sa matricama. Treba napomenuti da u MATLABu je svaka varijabla ujedno i matrica. I to bez potrebe za posebnim dimenzioniranjem i definiranjem matrice. Varijable koje smo dosad koristili, na primjer a jednako 12, iako naizgled nije matrica, to je matrica veličine 1 puta 1. To jest matrica koja sadrži samo jedan element, odnosno skalar. Sad ćemo prikazati kako kreirati matricu u MATLABu. Pokrenimo editor i kreiramo novu skriptu, spremimo je pod imenom matrice. Kao i u svakoj, odnosno kao i u većini skripti, pobrišimo na početku skripte memoriju te ekran i krenimo sa kreiranjem matrice. Kreiranje matrice ima sličnu sintaksu kao i kreiranje običnih varijabli, to jest varijabli koje smo do sad koristili. Na primjer, matrica M1 jednako i sad dolazi uglata zagrada za početak matrice i pišemo brojeve prvog retka odvojene sa razmakom ili zarezom. Te sljedeći redak možemo odvojiti, možemo jednostavno pisati u novi redak i recimo još jedan redak, te matricu zatvaramo, odnosno završavamo unos matrice sa zatvaranjem uglatih zagrada. Ako pokrenemo ovu skriptu klikom na run ili stiskom tipke F5, vidjet ćemo ispis ove matrice, znači nismo stavili točku zarez na kraju naredbe, te ispisat će se matrica M1 koja ima 5 stupaca te 3 retka. I identična je onoj koju smo unijeli u editoru. Odnosno isti način unošenja je, međutim elementi u pojedinom retku se u pravilu odvajaju sa zarezom, a u stupcu sa točka, a stupci se odvajaju točka zarezom. Primjerice, matrica 3 puta 3. Kad pokrenemo skriptu, vidimo znači 3, 2, 1 je prvi redak, pa je točka zarez odvaja redak, to jest kreće u novi, pa 4, 5, 6, 9, 8, 7. Znači da ponovimo, elemente u pojedinom retku odvajamo ili sa razmakom ili sa zarezom, a pojedine retke odvajamo sa, ili u editoru unesemo brojeve u novom retku, ili ako ih unašamo u istom retku, tada novi redak odvojimo sa točkom zarezom. U ovoj lekciji još ćemo prikazati kako mijenjati pojedini element matrice, odnosno kako pojedinom elementu matrice pristupiti. Primjerice, ako želimo u matrici M2 mijenjati određeni element, to radimo na sljedeći način. Upišemo ime varijable, to jest ime matrice, to je M2, te u zagradama najprije broj retka, recimo drugi redak, treći stupac. Znači, ime varijable, pa u zagradama broj retka zarez broj stupca, i na taj način ćemo u drugom retku, trećem stupcu izmijeniti, pristupiti tom elementu, to je element sa brojem, sa vrijednošću 6, i promijenit ćemo ga u 0. Kad pokrenemo u skriptu, vidimo da se nakon izvršenja ove 10. linije ispiše ponovno matrica M2 i u drugom retku treći element je promijenjen u vrijednost na 0. Elementi se, za razliku od drugih programskih jezika, to jest indeksi, se
broje od broja 1, to jest prvi redak ima indeks 1, drugi indeks 2, treći indeks 3, isto vrijedi i za stupce. Ako želimo vrijednost iz matrice, nekog elementa matrice spremiti u varijablu, to radimo na sljedeći način. Kažemo varijabla a je jednaka matrici na poziciji, odnosno u redku 3 i prvi element. To će dodijeliti varijabli a, element znači u trećem redku, prvi stupac, to je element koji sadrži broj 9. Pokrenimo skript, vidjet ćemo da je... krivo sam upisao, treba upisati matrica m2, ime varijabla m ne postoji. Kad pokrenemo skriptu, vidimo da se varijabli a dodijelila vrijednost elementa trećeg stupca, odnosno trećeg redka i prvog stupca matrice m2. Osim sa klasičnim matricama, u MATLABu se često javlja potreba koristiti posebne matrice. U biti riječ je o jednorečanim i jednostupčanim matricama ili skraćeno vektorima. Znači, vektori su tipa vektor x je jednako 1, 2, 3, 4, 5, 6 koji je jednorečani i na primjer y 2, 4, 6, 8 koji je jednostupčasti. Kad pokrenemo skriptu vidjet ćemo to i u ispisu da je x u biti sve elemente sadrži u istom retku, a y u istom stupcu. U kasnim primjerima vidjet ćemo, odnosno u kasnim lekcijama vidjet ćemo da će se vektori koristiti kudikamo češće nego klasične 2D matrice.